Yang titao. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululaw nga road, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yung ipilit tagtrabaho no saan nyo akabailan. Mayanos ko pa'y matkiti, anak ko. Ala, ito gawyo pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo no ipilit yung tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirig na. Kasapulan lata nga agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manungay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo bakay. Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangin mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya kandad dumapay. Nan kita man ti listaan, ang mga no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin na masapula kita apay, awan ayat ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikulayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tsaka mo kang tatang mo, anak ko. Di naman kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manan ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Ni, nang musuusaran na kumaiti kwarta ngay, nanang. Amumot ni tatang mo, anak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga runungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka suskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan ngayon ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalag yung kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang nga da may savings yo. Tapno at da mausar, no kasdi nga da emergency. Apay, di ka makawaawat, Joy. Anya nga rin ti maaramida. Kat nasurok la sa nga ribo tinabati itibayad tinateng tayo. Saan namin atila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo Amam, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak la kaya't masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan napigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipan nyo asan nga itagnanayon kat napigsa kayong agtrabaho. Pagsasaw ka, aslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kaniading ko. No saan nga'y, awanan Ad-adan nga agrigat tayo. Naawan na sayat nga ibagam, agulimak kan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa ni tatanggang ka, Manang Joy. Ay, wala nga ron, Albert. Sakitan na nga mintimbagak kan kwa na. No makorektar iti madingar aramidan na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga maawan maturnong da. Kat makacam-chamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, Manang. Di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Nga maawan matpulos urnong da. Dakas ka man akalag iti kakabsat ni tatang, Manang. Istoryaan na ka man ang kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat ng aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer aki di sentro nanang. Ijaya ko nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Andaan mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam tagtrabaho aki ti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, kat alaa. No anya ti planom, suportaran ka, anak ko. Basta di mo baybay ti baging.
Apay nga ya pinalubusam janak mo nga gadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang kagpaliwawag. Nasayaat mo tiday, no'y jayan ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nagdama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, yung dumakdakil ti ulo ti anak ko manang. Nalaing pa yan na sumumbat. Nabayag ka no nga gargar din kami. Ngam awan ka no mo ti pakakitaan na. Na, apay ngay palubos mo akas na titrato na kan ka. Ay no siyak takin anak kan ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, narabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan mo idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti papanaw na. Tatang, udnomit ngamin asaan nga itag na nayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na amay gatang amin itimakan ti kwarta tayo. Sapulan na ba lang? No sa dino ti papanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Posto tinakuna ni Manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang ah. May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy di sentro nanang. Kumusta mo't mutanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kailiw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abulan ng ti Orion. Agkoleyo kamutan, Albert. Makatawon man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanlugan tayo. Kitsan nyo mo't nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bakit ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Una, tadi na amut agurnong nanang. Gastos latta na gastos. Gusto ni Manang Joy. Saan nga amo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo? Ngam no makurektar. Sakitan naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saadan, nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo mat ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam, nadamag ko nga in libre manan iti arak dagiti kukumparim. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrim kadagiti kumparim. Ay na, may saka mo, Flora. Awanan! Naakaran ka iti ugali ti anak ta. Apay ay apat-pat yung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mo, ngumsyak nga amada. Kumusta ka, Joy anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami lata trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga sana nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga ron ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo nanang. Ay agyaman tada ka akatulong akan ako. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nakjay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yung ni Albert nanang. Nangalaam iting atang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun.
Taamok ngawan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya. Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwarta na. Kay, apay kasta ti bagbagam. Pangaganak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay kasta manen ti palagsasaum kanyak. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti anak mo. Kasta manen ti palagsasaum. Kasano nga rin ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangi-manage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agunget kamat no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay, Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay laag. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga ramatan na. Adda, basta isardeng munta agbisyo. Ni Joy timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala. Baka mungaroon ni Joy ang magpaadal iti kapsat na. Para makita di ko na siguro nalaka. Albert, adda ka din tatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kunti makaamu iti kwarta pag enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to ka. Ay na, sana na masapol. Sana balit adandani ako naggraduar. Sana na masapol nga agtrabaho ka ading ko. Siya kung nagtrabaho tapno may pamaysam ta agadal. Nakababayin ka manang. Awan tirong nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa'y ti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang. Igaid ko ta agadal. Tapusan ang masayang ti kwarta kapag grigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Ulat to mga gamay. Ipili na dadyo'y ta muna. Kung naman na sino na laing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Taadda ka no ti inted ni manang na. Nya, Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas ka na ta? Nagbasi ti maikitadakin ni Albert. Di tapay maikanan ni Joy. no nabalog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdiag lang ito sa bali. Agsabol ka mo iti pakipurdiam. Patpatsim to mo na mga bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Yung kunamlan na sino akalay nga mo. Kurang pa iti kapadasan day. Kalpasan ti patatawan, aggraduar ka matlaangan, Albert, ading ko. Agyaman naklaunay ka dagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumat kan ka, no desidido ka amanggun o di tarapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries na ito yun, Joy anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabianak nga agawin. Kasangsangpot lang dagiti anak talakay. Rumwar ka. Ada na pati kapagsaritaan mi ken Manang. Sige, mapana ko. Aging kan sama ti itakat adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang.
Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagamkan ko na anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangato ngamin ti pride na. Panagrik na ngamin kat husto amin ngar aramidan na. Talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang, nanang. Dayta nga rood ti saan na amaamires. Ipilit na ti ambuna. Kitain nyo. Aging gaita kat awan ti na ipundarmi. No saan kayo ang nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman nakunay kada kayo. No kasta, agradwar magtan ni Albert iti kulehiyaw. Kaba, guys? Huwag ka no manang. Sa anak lang interesado dita. Ad-adan alimastog niya babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutag na dyan Albert. Tapay, palubos mo lang na nakastaya. Ay saan? Ito raya may data si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagitangan anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo damin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamod basitan manang Joy. Yung sa anak pa ila mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pwede urnong ko manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wala. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Saan kang agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaam, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmat gadanda. Huwag nga ron manang. Isong aramidak ta amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat apag daldalanan dananang kintatang. Wanading, ngam ureno kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Ang yamot kang kakasto yan nagbanagan tibiyag ka. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tina itultulong ko ito. Iti panagadal ta. Adamat pasit urnong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti no kasta nga ag sideline na. Saan ko laeng nga imbagbagakan ka? Taamok adawateng manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko ka na kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mamo na ipundar tabakay. Kanapigsa tikita ti garden tayo. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta na ito anak ko. Magano awan mamornong yan. No kanayunin na kami nga ikan iti kwarta. Wan nga raw anak ko. Adaor nung mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ita duma dita. Idulin nyo tap na dagastusin nyo. Nang runa ita tadiyon kabalan tagtrabaho. Bababay na kun kada kayo anak ko. Paspasinsyaan ng lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo matan ay ti panagsasaok idi kada kayo, tatang. No adaman na isawang ko nakasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawata kitan. Gusto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa nagtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay.
Inggaed dagiti anak ta tinagadal, nga uray awan na it-itin mo kadakwada. Wen nga rod pakek. Ay na, agyaman na, tananakem kayo nga anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amuyo. Ngumsak bagayam, ti awan amu na. Umayak man ka ba, guys? Sumra ka ama ng losya. Nagdadakkel pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay, Ay, naiskam nga mentornong medya bangko. Tada nang invisak, nga miskam mat. anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaudak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin a baybayan. Takabsat ka manang. Tang, papanakon. Ni, anda kay magayam, anti. Ay, wan ka na kan. Kumusta nga ay? Ay, katkas to yan. Nasihat la, tanti. Anak ko. Makipagnaid pa ilaang nantiyo dito'y balay Kaawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kanu ng kelyo ije balay da. Ada saan daan nagtinawatan. Kastaya. Nalaangawan problema iti tayta. O sige, anti. Agnaad kayo lang diti balay. Kat no da kasapulan nyo, ibagayo lang ganyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan anad ka anak ko. Napintasan ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal dadwa, manang. Gapumailaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak ngawan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing damang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudaan darapaap da. Uy manang, iswasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tinggay, tigasan, ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayo. Biyag ti tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no da klase minton bigat. Mapuyatan ka laeng no adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumaatulungan manang. Alas 2 pa'y mati klasik inton bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigyan latan iji balay manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaing basit ng opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken ka di tarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barket nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adon ti tao. Hi, Hi! italaga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa pelakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo gusto. Agkatuan ha.
Adda aklang mat ditoy. Wa. Saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tirwar. Mabalin? Ha? O sige. Ngam inton adda wayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman na Aki. Alaaklat ang tinumber mo. Tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna ah. Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula ta abay-bay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kastaadin ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng ang mapmapan ditoy. No adu ti aramiden yo iti pagadalan yo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman at tapinatganak mo't lang, Aki. Namitlo na daras, may nawis ka. Ngam, italang apat ngam daras ko armata. Pasensya kan Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita igibar. Manong aldawan nga awan ka itya. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat ken ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatan ka, Aki. Hindi na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, Aki amanak. Nakaragragsakak, Aki. Inaklon mo ni Byron? Uy, manang. Isumat laeng nga dya akong makitkita dito'y bar. Ang aki adi ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Uy, manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pala matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin nagitar aramidon mi iti pagadalan. Okay laeng kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Uy, manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amam-amuyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaam-amuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho kami ni Jai. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayunay kamutan, iho. Di ka lang nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arme. Hanggang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Kita pa'y laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangam laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung ma'am, sir. Kastamat kan ka, iha. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi.
Tanapintas kamot kayam. Agyaman nak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak at tao. Noan niya tijak kayat, idiretsok nga ibaga. Iso as sorry. Ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababaen no maamuan dagiti kakabagyan tayo. Anaam mula ang ni Byron iti may sa abar tinobyan. Hosto na ita, Amelia. Nasakit mo't na ita panagsasaom. Sumardag ka man! Ipagaklangaru na jak kayat day taababaya para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay. Ha! Sinaam day to'y ababae. Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na ti nagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti ko na ni Byron nga eh. Saan na pulos ang nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. hello, Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka kadita. Kaguran nakpailain. Pasensya ka. Diyak namin namnamay na kasjay ti ibaga ni mamakin ka. Diyak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kasjay na ibaga na saan ka di? Agam no pe kasta. Pasensya am kumalatam ti inak. Unay ka matan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Lawan mo't lagayan na saya kay bagam. Naynayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot ta kasta? Kwa, agkita ta kuma. Kaya't ko ti makabawikin ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak diti par. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer ah. Ada na tiliwan ti asawa na ngagpagbabae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita. Masurunak namin ka ni Byron, manang. Daytan ti kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakunkat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Well, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrag iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga palaran ko ti imay. Ket agyaman ak tanadanon ka rito ni Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang. Siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sama to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talagang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mo nga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay lang. Makiwin na swasakan kan. Ngam pudno ti imbagak na agsarita talagang. Di mon uray na makadanon ti itiunag ti hotel. Tama nga nang niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nagkamkam mali ka.
Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko itinam. Ipagpagapukan ka. Kan kunam bumawi ka kanyak. Ngam kastoy gayam tiwagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kon iti dayja Byron manang. Nagalasmat gayam ti ugali na. Kasmat la iti inana. Ha? Ne, apay. Anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensya kan manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Diyak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay sampay laeng ti agadal. Nang runa kat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwen nga ron manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton day ti abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka manang. Naimbag man ta nakapagpanunot ka matlaeng iti nasayaan. Kat sininaamon day jaya babae, iho. Mama, Sana maibagay ken katikas jay a babae. Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos ka matlaengan. Sanak a pinaay ading ko. Para kan ka na ito abaligik manang. Iti saan ngagbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapat board exam na manang. Basta, dakkel ti panagtalek ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasamday ta. Sapay la kuma. Byron, anya diyan niya wag tigayam ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lang pampanunot matan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami? Isa kayat ko nga ikalay sa. Aga magadadal pay laeng. Agong ungat tina na ngay mawag kanya. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayin ang bayan na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkala katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan manang. Ay naaki ading ko, nagkasatakmatan. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kastakmat kan ka manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanya kiti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas nga imatan. Tekwa, saan pa'y mama? Namin, masikugmanan ni Melissa. Anya? Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya matan. Awan mo't gayam ti maipanakal mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayam ko nga agbalin to a doktora ti manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatuntumot ti arapap yung agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita, nakatumpungak lakit ni Rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Kailang amin inrit-rito yung kanyak.
Anya? Hello, ading ko. Manang, kumusta di pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka. Urayan niya ditan, Manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital pag trabawam. Wan nga rod, man-man no ti bakante. Alam nga ron, agan-anan ka dita, Manang. Wen ka di, doktora. Agan anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Shop data, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Nga madamdama tayo nga agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa eh. Sige, doktor. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Oray ka nalpasan ti check up yo. Intapay nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Tsaklain pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Oras siyak. Mabainak ken ko na. Tinagibasit ko ini ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din na nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak nga minken ka, doktora. Aki, kung ayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabasken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit na gidyan ay bagayo kanyak. Tapno at nga igad ko ti agadan. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di ni pulos ninamnama. Akas iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, ado pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita, iho. Kasla aklalumnad, kapo itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, pagawit tayo kitin, tapno makainan na kayo. Intay pa'y gatangan nagti agas yo. Biyag. Di tao. Ma'am Wendy, mabaling ka ditag sweldo? Agawin lang kami di lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kat ka, ano nga rin niya ti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige, mabit lang nga rin Gary, Alaik ti sweldom. Ay, si kamagayam Gary, anak ko. Ay na, nasaya at nagawit ka. At ay padamag ko kin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan na? Malala, sumarag ka pa'y. Ay na, amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, nobyam. Ha? O sino na? Ay, hindi ka amaw. Hanggang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak na agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya?
Kat gagangay na anana. Tabalasang kang ngarod ni Elisa. Kan napintas. Isungado tag kursonada kan kwa na. Wala, ngam adakan na nobyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti panagtalag ko kay ni Elisa na. Patsyak at dinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka matkayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita tala din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga rod manen. Noon pa na, luwarta. Intamangan ni Tirwan. Oray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaamo, Gary. Mahan ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti matang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat namin ti gayam ko. Dandan ni akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman ng taylugan ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, dyan ti lalaki. Nagadaw ti indisag na. Nada. Anyang nga taday jay. Makansa mo ti daduma. Adapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga indisag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan kayo ni Edmond na mga ibabakalag sakit na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kaya ta sa unday ta. Ada nga tama, panaggusto na. Iti dayta alalaki. Ay, Mari Belen, umay kanto di tabalay inton malam tamang rabi itayaw. Apay, anya to kasyon, Mari bilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga da ng sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige, Mari. Numayak to. Naimbang manta da ng sponsor, hindi kasangay ni pare. When Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tanak pawisan na gitid at dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da Mari pilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay. Kasla pag-aayat daman apasang payon da dya lalaki di tabalay da. Ganda. Supayan di nagkastaws para di pa nagkasangay ni pari karnaw. Na. Aniya di kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakawag kayo, mate? Ay, anak ko. Kano ka nga gawin? Jakpa mo, Nanang. Apay ka di. Ay, kwa. Kanayon kami rin nga umayjaya dalugan na nga gararam ka ni Elisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, di okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gastaws. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaan no kasaritam kay Nubiam. Damagam, mapayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da kami nga kuyo gamapan iti store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why, nanakaw, umay ka. Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka,
Taintaman ang mga nitiruan. Ay, saanan? Ay, naumak ngaminan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon ang mangi shopping kanya. Sino nga dahita? Pasensya ka na. Ngadyak maipayda kita. Tamumat. Nakuraa payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat, ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagso iti kasta. Diyak kaya't di marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya tinagbasulak. Pakawanan nak no da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sa bali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Wan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan na. Sorry. Ngam, di mo maipaay ti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko itirigat. Isa maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo diti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan na mapukaw kay tibiyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo panagtahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartag mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang kami. Isungayin sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat na kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak matitikas ta. Amom, napadasak mat ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan, wano may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagat ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Inton umay alawas di kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud Mare. Ay, sige nga ron, panawan kan tatapay gatanga kay J-Store. Hey, talaga nga awan rik na dagita tao.
Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisina ni Lisa iti anak ko. Ay, anya nga raw. Nakurapay laeng matpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag at dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papaparan niyo. Kwa, at atadarayan mi nga okasyon, papa. Diyaga mo no nagbiduta kiti daytoy. Yam, agda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami nasingad, ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ka nawan lang ti sungbati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa eh. Uwan, papa. Agayan-ayan kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat kay ti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag mi? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay ba't kiti ah? Ngam kita di ka pa'y laagtag tarasutos. Tigi-tiga malayong bag trik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pa linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, papa. Patsyag adin to alilawan kan pagladinitan. Diyak ni namnama akay atem tigas kanya. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan ni ti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mababay na ken ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik Wendy. Ang may masaka lang ayat aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatin ka mo, Gary. Itatag-asawatan ken amumutan ti pasikot-sikot dagiti daduma a negosyo. Italikon ti daduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsut mo't ngaminan ni papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ang nagdalag ka di ka ba Wendy? Amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agdalag ako na ken ka, Gary. Nagluwag tayo driver. Kasero. Ag-overtake latan nga ora da masabot na. Nay maglagitin to nagminorak. Kung di overtake, yung agsagdan lagayam itaasidan. Agsagdan man iti batok na. Kita mo't ba si ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot kayang dayta, Gary. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mapit lang ito dumsagak, Elisa.
Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo ta sa awak kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawak. Kat, adan anak yo? Awan pay. Siga. Awampay. Diyak man na muna, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo kiti. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Oray ka sa ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak kinibak. Sikalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Isi ka, Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatin nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatin nakpay. Saan ka di? Karat mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itanya ga po. Kasi, mapantang rod iti pangawisang kanyak. Rabiin, ngapapanganta ka pala dito'y salas iha. Di ka kadipay matulog. Alright ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na. Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garod, Papa. Anya? Abakan mo't no nalubat lang. Wan mo saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tangag paiso, Papa. Gary, agriing kan. Aldawan. Apa di nakrining nga dagos? Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Sana na po nasitip panagayat ko kan ka. Kat nakaragragsakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman hak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanwaramitan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. At dalamapan ko sabto ng kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag lahat. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga, Rodelisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap-sapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumuan. Sana nga text. Sabali at talagang ti marikritnak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbitutak laeng iti atap ko.
Sorry, Wendy. Nalobat ak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihin. Tagiddantan arumwar no madamdaman. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita, manupod no ang nalobat. Ah? Eh, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli, tinagan ti umawawag. Ah, i-accept ko. Yamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatan ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alam tulangan kanya pagkita tamanan. Sakit ti awanan pa in. Hello, sweetheart. Mangmangag na ka di. Hello. Dagiti awanan pa in talaga. Jaksitang ti asawa ka. Arami kitin ti rumpeng. Dahil ti lugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu ang nasaysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim. Di na ko may pabalod. Maasi ka niya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti pain! Wendy. Sige. Tupanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra niya. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ko ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarom tinagpasulam. Ay nahan yan ti kastoy nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yo ken ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kasjay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailawan nagnanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko ken ni Gary. Diyak pinanunot ti ibo nga tinaramid ko. Ngala, magnakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaag di asawam. Biyag di tao. Ag-agawan mat ngamin dagitag pakumboy kumakanyak Joshua. Kukwam ay ati palingki, Lili. Nagdag pakumboy manan, siyak mat na, tapnawan riri. Depende lata. No sino ti kayat da pagpakumbuyan ka tata. No siyak ngay ti kayat da. Adang nga ti maramidam. Saur ka mat. Ni, ang mga nagpakumbuy da siya bakit? Sabi aglang lang abak nang. Ditakan. Mabit lang Joshua, urayan na. Unay matan da dya tao. No dati pakumbuy yo. Siyaklatan, ma'am. Siyak mat na. Awan pa'y nakumbuyak Joshua. Hitay pa, ya makitkita kakaslagap apa kayo. Agkabsat kayo kani. Saan, ma'am? Namamok lang ni Lili dito'y palingki. Sa dino nga rod ti ayan dagiti dadakkelyo. No siya, naggapuak iti broken family, ma'am. Pinanawan na kami ni tatang ko. Ni nanang, nakiasawa mo titi sa bali. Ngamdak sangga sa tanaulpit na asawa na. Nukas tangag pulong kaslawan ti bibiyang na. Iso nagtalawak. Ngamidag subli ako may tisigo na pagnanagdanda. Awan damot to ni Jay, ma'am. Sika nga ibasang. Natayen ti inak, ma'am. At nangampun kanyak idingam nagtalawak matlaeng. Nagrigat mat ngamin ti papaaramig da kanyak.
Kan maminsan lang iti may saal daw apakananda. Sa dino nga rod ti pagturturugan nyo. No daduma, iti igit ti kalsada. Awan mo't ngamin balay may apagawidan mi. Ne, sino na kita kakatuwam nga ubing, Fred, bakit? Ampunan ta ita. Iso ni Joshua, iso mat ni Lily. Unya. Amumat, idi pa'y nga arapaap ko ti maadaan iti anak. Ngamuray may saan tamot ang naipayan. Daytoy lang tinapanunod ko awagas, tapno mapadasak mo't ti agbalin nga ina. Ay, amang ano pa kay sagmakan patay tangan aramidem, Fred, Kasano no sa pulan dagiti dadakkel na? Makaswanta pa kiti ti kidnapping. Awanan ti pamilyada. Idi pa'y makitkitak ida dito'y palingke. Itala ang anaadaanak iti gundaway anak isarita kadakwada. Kantulong tamutin a kadakwada. Kaasi damot. Sige. Wala, aglugan kay ngarudan. Gawid tayon. Manipod ita. Dadi kan mami tiyawag yu kada kami, what? When mami? Kan numabalin, sardengan yun ti agapa. Agbinadang kayo kitdi, nalawag. When mami? Ana, aginana kayo pa'y ngarod tamangan tayo numadamdama. Mapanak pa'y iti kusina, tatulungak nilagring. Ayaban kayon to numangan tayon, ha? Naimbagta si Morta kadakwada, Lili. Kita ma, dakkel ti balayda. Saan lang nga dayta? Kabailanda pa'y timang paadal kadata. Numakaadal ta di mayat. Saanan ang masapul ang makikumboy ta. Tapno dalaang kanan ta. Kan saan tan ang maturog isi kalsada. No kasta, dito yan nga agnaad dagijay nga ubeng, madam. Wan lagring, ampunan mida. Ay ka nasayaat pa. Tapno sana natal na ti mansyon yaw. Kan tapno mapadasak mo ti maawagan ni ti mami. Sigurado nga agbalin kayo a responsable nga amaken inaken ni Sir Alberto, madam. Agyamanak. Un gayam, rumor kami inton madamdama. Aday process mi apapeles, tapno may enroll dagiti ubing iti pagadalan. Nagasat da, takas kada kayo tinangampon kadakwada, ma'am. Sigurado ang maipayo dagiti kasapulan da. Na-enroll mo ka din dagiti ubing? Saan pa'y? Ada pa'y requirements a kasapulan ang mailakad inton bigat. No kasta nga rod. Kaduan ka inton bigat. Una, tapno malpasan. Oh, kumusta mo ti negosyo tayo? Kasi ti apo. Adumat ti customer tayo itangal daw. Dasaya at matngarod no kasta. Masapol a dublyon ta ti aggagat. Taadda dagiti ubing a suportaran ta. Saan mataparikot ti kwarta bakit? May mayatlat ta no awan palya ti negosyo. Ngamin, may ibos mo ti kwarta. Sabagay, at damat ka titipuntom. Yan tangay na-enroll kayo matinadwa. At damat lang yung tiginatang ni mami yung usaran nyo. Sumrag kayo inton bigatan ninyo pagadalan. When, daddy? Sayasayatan nyo ti panagadal nyo, wan? Kita agmantigradom, Lili, anak ko. Adto'y mami, oh. Nangato ti grado. Ngam, top 3 aklaeng. Okay lang, dayta, anak ko. Congratulations! At least top 3 ka. Inton sumaruno, ang mga nutapuan daytan. Wen no maabak ko ti kalaingan a kay eskwelaak, mami. Basta lalaingam ti agadal, sigurado nga agtapuan kang tumat, anak ko. Oh, si kanay mo't Joshua. Aday tibag ko, mami. Sigurado anang nga tumatigrado niya. Sakto lang, mami. Tinapatag at nakapasaka. Say-saya atin yung adwa ti agadal, Juan.
Adumot kit di ti mabalin a pagtrabahuan dita. Nga may mayat lata no adda na ilepasyo. Anya ter aramiden nyo na nalagring? Nay, apay nga da ka dito'y kusina, Lilay. Agluto kayo ka di iti pangrabian tayo. Tulungan kayo tap numabi ita malpas. Ay na, saanan nakong. Ag-review ka kidi. Wano saan, aramidem ta assignment mo. Amangan makita na ka ni mamim. Nalpasin nag-review akon itay nana. Awan mo't homework ko. Siya kon timang dalos ka dagita nateng. Nala, makamu ka nga rod, Lilay. Sa dino ti ayan ni Lili. Aday diyo kusina. Tutulungan na ni Manang Lagring. Awan ka di aramitan na. Awan homework na. Nakita ka nag-review itay. Sakbayan na pa ni diyo kusina. Ni Joshua ngay. Aday ti silad na. Anyat aramidan na iti silid na. Diya ka mo, bakit? Ay, agkulkulong manan. Ang mga no online games manan ti pakakumikuman na. Kung amat ni Manang Lagring ang nagdiretso iti silid na itay simbangkan. Kasaritak tumanday ta at Joshua. Yak pa'y nakita at imbulong dito'y balay. Bay amon, ang mga no'y supay ti pakaupayan na. Basta lakid di tarimaanan na ti panagadal na. Sa nga pulo atawanan, sipod adda dito'y balay da Joshua kan Lili. Lakan. Wan nga rod, kolehiyo dan. Nagpartak at talaga ti panawan. Kasta talaga, saan tayo mat nga igam ti oras? Kat, kumusta nga iti panagadal lagi ti dua? Okay lang, mat. Nasayat nga rod na kasta. Oras ang tapod nung anak lagi ti dua. Napatag da unayan ka na ta. Isong aramidan ta amin akabailan ta. Tapno magunod da dagiti arapap da iti biyag. Saan ka di pa nagawid ni Lili, Lagring? Ada ka numot trabaho na, madam. Trabaho? Apay, agtrab-trabaho? Kaano pa'y? Jak mo malagip no kaanon. Nga medyo nabayag matan Apay adin ay pakpakamu kada kami nagtrab-trabaho matgayaman. Ay, kunana kanyak, di na kanungamin kayat amang namnamalatan kada kayo. Kasanon ti panagadal na nukasta. Part-time mati trabaho na, madam. Uray ang mga nuga po iti da itatrabaho na kat maliwayan na matan ti panagadal na. Sa bagay, madlaw mo ta responsable ni Lili, ma'am. Amuna tararamidan na. Sana kas ka ni Joshua nga dasad-sadot na. Ha? Pudno ka di tinaibaga nila gring kanyak, Lili? Nga anya, mami? Agtrab-trabaho ka kanumat. Dayjay? Wan, mami. Sideline ko lang. Kurang ka di pa iti itid mi nga allowance mo. Kaya't ko lang dagtrabaho, mami. Sayang mo't ngamin ti oras. Kasano ti panagadal mo no kastalaang iha? Di kay madanagan. Kabaala kapag itanan ti trabaho kan ti adal. Sa maysa, saan mo ta full-time ti trabaho? Nakababain ngamin namang namnama aklatan kada kayo, mami. Lili, Promise, saan ko abaybayan ti panagadal ko? Palupusan naklat ako man ang trabaho, mami. Please. no kasta ti kayat mo, anya nga ruti maaramidak. Ngam di mo liplipatan. Aging gaasaan ka pa'y anak katurpos. Ti ko mapanagadal mo ti priority. Saan kat aday ta part-time job mo? Dituya kon Lili. Ni, saan mat adita ti dalan nga agturong iti pagkadalan? At darong pa pa na. Sa di no manon, di mo iba ka saan ka sumrek. Anya ko mat bibiyang mo. Sapay namnamaan da dadi kan mami ang makaturpos kan iti kolehiyo. Di nakpakibibiyangan si Kalilia. Padasem tagipulong kadakwada. Makaraman ka talaga kanya. Kunakman no kayat mo ti maadaan iti napinta sa masakbayan.
Saan ka di aday ta ti arapahaap mo idi? Saan itan? Bak nang damami kin daddy. Lumatay da. Takkel to titawidan ta katakwada. Ne, tibilin ko kin ka. Di nak ipulpulong ta makaraman ka no kasta taramida. Ik-ikanda kamot dadadi kan mami iti allowance mo ah. Kasto yung tiket ko nga ramidan. Papanam ngamin. Pangusto sa rami ti kwarta nga ititidakan ka. Anya ko matbibiyang mo no pangigas-gastusa. Uray ata kwartak maday jay. Kita ma, di ka kumaging babak nang. Di mo ko masayangan ti inted da nga oportunidad kan ka tapno makaadal. Biyag ko la ito eh. Awalan bibiyang mo no anyaman taramidag. Nagsweldo ka din iti part-time job mo. Apay ka di Joshua. Potangan man. Ano man ang ti kwarta ya? Basta, ada pang usarak. Bisyo manan. Basta pa utangan nak. Bayadak to. Ay na, numamuan da dadi kan mami day tangar aramidem. Sigurado ang maupay da kan ka. San siguro para kanyak dito ang adal-adal. Itad mo mangkid diti kwarta bulbuludat. Ay, pasensya kan. Ngamawan maitid kwa kwarta kan ka. Iimot. Sa dinutayan ni Joshua Lily, manuabulan langan katagturbos kayon. Namjak pa'y nakasarita na niya ti isuot na intong graduation. Tapno maisagana ko ma. Ay, jak amo no sa di mo tinapanan na daddy. May salaang nga universidad ti pagat-adalan nyo. Di mo ammo. Amangan lo andamanan itayan dagiti barkada na. Ha? Jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo daddy. Tiyan niya anak ko. Saan akaraman ni Joshua kadagiti agmarcha inton graduation? Anya. Tabay. Pasensya kayon daddy. Mabuti ngak ngamin. Amangan no kabilan nak na ipulong ko asaan asumsumrek. Pinangtaan nak ngamin. Anya. Saan matgayam agturpos na yan, Joshua? Agbisbisyo matgayaman. Kat iso ti papapanan ti kwartana. Sayang lang ti kastos tayo kan kuana. Kontrolem ti bagim. Ha! No agawid ni Joshua. Di mong ungtan taplusan ang masayir ti Rignana. Ikanta kumapay iti may sagun daway ngagbalpaliw. Saan anasaya at ikastangar aram ito manak ko. Among kadi nga awan tinagan mo iti listaan dagiti agmarcha ita atawan. Amok mami. Anya nga ro ti planom ita iti biyag mo. Tsaka kung kahit nagadal. Anya? Ano saklangan ti makipurdiya? Uno saan? Itidyo lang ti tawid ko. Tayo sa ti pagpuunak mami. Unay ka nanak ko. Agungot lakit din ni daddy yu. Iti kasta nga ibagpakam. Saan da kamot a pinadakala kasta? Kasano ka laangan numatay kami kan daddy? Kuntinto ako niti kastoy abiyag ko mami. Anya? Naragsakak met. Nguray kastuyak laeng. Baliwam kumati kasta ka panunutam. Awan ka diti planom amang ituloy iti panagadal mo. Tapno makapagmarcha kamot akas ken ni Lily. Saanin mami? Nakapagdesisyon ako. Diyak kaya atin tagadal. No kasta ti kayat mo. Awan ti maaramidan mi iti amay. Inaramid mi amin nakabaalan mi. Tapno makaturpos ka. Ngam sinayang mo laang. Sapay lakuma ta saan mo apagbabawian dayta a desisyon mo. Asino tinangibagakan kaayawid mo dagiti kagayim mo dito balay Joshua? Si kalayang ay atin ang ipatawidan day di daddy ken mami ti day to abalay. Duwata met. Saan nagaputawanan da daddy kan mami kataramidam mo tanti kay kayat mo iti dayto abalay? Pangasim ha. Di na kibabain ka dagiti gagayim ko. Kakasta gagayim ti kayat mo? Sugador kan mamartak? Nagsaumanan ti kalainganay. Pangasim ha, urnusan ti biyag mo Joshua. Kunam ha, tadapay kwartam ita. No may bus ngay. Sige. Panahon kan. Mangrugin ti shot mi. Pangasim ha.
Tadi ka manin agpabida. Di nakibabay ni tisangwanan dagiti gagayim ko, Lili. Anya ginadamag ko nga ilaklakom kanumatan di tawid mo adaga. Awan bibiyang mo, tatawid ko matila ako. Sana yang abilin day di daddy kan mami idi si bibiyag dapay. Asaan ko maamaila ko ti tawid? Kasapulak nga rod ti kwarta. Tapno damanan isugal mo kasta ka di. Di pala takukuwak mo dayjay. Nga uray saan mo nagrigatan dagitasan ni Kwa. Ay na, ikam kumamat iti importansya dagita. Kat usarik mo ti mapaglakwak. Ay, adon ti sinayang mo napintas nga oportunidad, Joshua. Sa di naman nga tan tinapnapan ng dadya, Joshua. 5 nga aldawan asaan na nagawid. Naimbag kumamot no sungbatan na dagiti awag ko kankwana. Naimbag man, tanalagip mo tinagawid. Naggap-gapwam. Imayak talag ti bingay ko iti dayto balay. Anya? Ika na kiti kwarta. Tapno kukwamon dayto balay. Awanan ti bibiyang ko. Tinapateg kat itid mo ti bingay ko. Ay, sana mabalin. Pagsugal mo manan, Itid mo ti kwarta daw dawatek ko na. Ha? Tanusan ilakok dayto balay. San asyak ti pagpungpung tutam, Lili. Lukas na, inikam ni Joshua iti kwarta? Kapilitan a friend. Mabutengak. Amang ano niya aramidan na kanyak no jak itid ti kayat na. Sa dino nga rod ti ayan na. Jak amo ah. Awanan kontak ko kan na friend. Ay, dudwa kailangan ruden anabati. Kastapay mat ni Joshua. Nagasat kayo kit di tanasingpot tinangampon kada kayo idi. No inaramat na kumaan na saya at itawid na, amangan no adamat ng negosyo na itakas kan ka. Ay, jak amo no niya ti plano na itibiyag na. Narigat atub nga rin tar aramidan na. Tadjar na ti mangkabil kanyak no kwa. Tinapatagkat inaramid mo ti pagrabangam. No saan adim nga, basol na matanday ta. Joshua, anya dar aramidam dito'y office? Ada ka din ni Lili. Mabalin na makasarita. Adda meeting na. Maalang kape-kapay. Pangururayam kan kwa na. Kaano lang itinauda nagkita kami. Ita, napadakkel na gaya man ti restaurant da di daddy kan mami. Saan lang aday ta? Nagpatakder pa iti transient house na. Kan nanayunan ti branch to restaurant nga matmatunan na. Papalak ni Lili. Napintasan ti biyag na. Oh, kumusta kan? Itala nga nagpakita ka ah. Lili, ang mga nagkasapulan kay ti trabaho. Ha? Pangaasin ko matalain na. Naibusin ti kwartak. Kat awan amo ka papanak. Ay, kasano, iti bisyong tinapnapanan ti kwartam. Awan apulos na ipundar mo. Banag ang pagbabawyak ita. Idi pa'y lang amin abinagbagaan ka. Ngam di ka matdimngag. Nailawaan na kiti bisyo. Pangaasim ko matatulungan na. Si kalaang tinamnamahag ang makatulong kanya. Sige. Pagpanunutak no anya trabaho ti itad ko kan ka, Joshua. Uri janitor lang no iso. Kuno saan? Dishwasher latta. Tinapatag kat adati pagtrabaho ha. No di mga kumakadagit ti pamagbagayo. No inggaid ko kumat tinagatan. No inusar ko kumaan na saya at titawid ko. Sa anak nga agrigat akastoy. Napintas ko mamat tibiyag ko akaskan ka. Ay, anya ngay, nalpasan ti amin. Saan matamabalin nga isubli ti napalabas? Daytan ti realidad anaskan asangwam ita, Joshua. Biyag,
Oh, bakit? Apay akas tatilangan. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di pare ko? Ay, agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Karamatin na kan iti pagadanan da. Numawan maitid ko. Tawang mo't kwarta. Masya na kita. Basta ka di. Kat sa di nga ro din kayan na. Napan ka din iti pagadalan. Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang sangit. Kaasimit ka anak ta. Itid ko lang na iti tangdan ko ngayon ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalabakan mo, iso ang mapanap. Kasta ka di? Kat si Kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da kumari mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang arod, mapankan, ay nakmat kan, mare. Buisit ti kas nga biyag. Nagmalas matan. Ay, apay kas to eh. Ne, lakay, api nga agong ungit kamot ka na nagawin. Nabakang iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot kan lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalaga. Ipasigurado kan ka mga bakak intol sa mo. Ada papanan mi asugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldaw wak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sa marano. Anya, Sa nakita nanang, awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam ano, diyak makabayad iji school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agrimedyo Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang ti aramatom iti pagadanan. Paramidin na ni tatang no dit sugal. Ibagayo ngamin kun kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amam. Baybay amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Wala, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ako unay iti daytala kay. Mabalin mo matenti ag tugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito ikalangin balay. Amok nga agtultuloy yung ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugala, parilino. Wala pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga ro din ha. Kakaisuna na granata diti tersena. Ay katuwa na pare. Lupang merienda, pasig abuti kwartak. Unay kan pare. Kinapudno na or-orayag lang ni bagat mo na mapan kami jiili ka. Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat. Kailan do? Ay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay wala pa na makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Iswan, no syakti si ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay mata ni parilino. Ha? Apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngampas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti magpabayan ni ti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tatilang managawi. Ada parekot mo?
Pinabainan ni ko iti pagadalan, tata. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titi kawas ko. Sa anak kano agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta? Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Kan nakunana pa'y amamirmiraot tayo kano. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanyak itay. ala, bayaan mo na anak ko. Wala kami ti makaan mo ang makisarita. Bayan yun, tata. Ang mga no isuladay tati saan yung apagkiking naawatan. Ne, si kamot gaya, mare. Anya ti gagaram, tay may ka. Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, Mari. Makasangsangit nga ni siya ang anak ko ang nagkapod si pagadalan ni di kalma. Kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kankwana. Kat, putnumat namin timbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamutan, Mari. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay namare, no marigrigat kami idi. Itilaan day chan. Saan ilan? O, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito barangay tayo. Ha? Iso asana rumba nga agsakit tinakam yo. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat ka yung tumasapat ko, Elsa. Sa di ti papanam, nasapa ka? Kwa, pare. Mapanak man makitang dani dya yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Gasta ka di. Sikat ay ayabanda. Kaputasan dan ang maayaban ti asawa. Awa na. Mo'y naldawlatan nga di bangkag, tayan mo. Ha? Gumisat ka siya, Mari. Kaya isa, lumaad ka pa. Ayos lang, pare. Pinapatag. Legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga iligal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggidan. Ti makitang tangdan. Ani, mading samot tan ti ibagbagam, pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mati trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Kapunta doon ti kwarta mi. Ay, unay matandagi dyan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta tibyan bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasagunda. Saan tang agpaapit to? Gabi ti panang tagtagi basit na kadata. Alam may na, makapasair mo't ngamin no daduma ti panagsasauda. Kunam lang sanda nagtao di ti kinarikat. Bayaminan. Tinapatag. Nagbanugan ta ti kankanan tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaunog da. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan kano. Ha? Kaslawan nakita na. Kanyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalog ti ugali da. Manipod medyo rimbang ay tibiyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan naman dati bakit? Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kilata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamot ng tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, naggapo ka man ng anak kitang danan niya. Ay, wan Mari. Anya ngay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay matan ti panagbiag yun. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensya kan Mari angam saan mi ama aramid iti asawak dayta. Sige, labasan kan.
napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin ka po iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin, amapan makitang dan ijay ayan datatakaranting. Nagpadandan na nga kasawa. Nangisit dan ka po iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel sa, nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yagsugan. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita ha? Ang aminton maumadan ton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sali naman ang tipapanan nyo pare. Domingo ita pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginana. Ato lang amin dayta pare. Anyang iti may na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan. Kat mapaanak langan makisugal. May mayat pa eh. Anya? Uy, di ko kumamit agsaw iti kasta pare Lino. Huwag naman ti pagbaga pare. Awan maghanap yung iti dayta nga raramidan nyo. Makimisa? Oho! Awan lat amok ditaan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayanak ko. Uray pa'y kapipiksa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasig ka siminto? Husto ti ama anak ko. Nga oray pa'y ti kapigsaan abagyo ti umay. Saan amadadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod ang masapul abambantayan tayo dagiti agtudtud ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang. Super typhoon ti sumangpot. Nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang. O mga noan niyang pwede mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito yung lugar tayo. Ay na, di kasayaatan nga ramidan tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalog tayo kankwana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Apay na. Inimot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, adun ti danom anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa tinong iti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayan damari Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda. Alain tayon. Mabidlang ah. Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y di mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabaspasa tayo. Ala, agawaan tayo ti magna anak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakaro-karo ijay handa. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag na kami dito'y balayo, ha? Awan na nyaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y. Kasaan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami. Nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di mare? Ay na, kaasi ni Apo Diyos. Saan kami matanan ano dito eh? Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan ni unay. Gaputa saan kami analayos. Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may isa, kabayatan ko na sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya.
Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. Kinapudno na, Mare. Kas na unay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasayang at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamit da kayo lat na tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, Mare. Pare, pinapagod na. Magbabainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagitin balbalikas ko iti kalabas. Ayan. Pinastrag da kamlatta diti balayo. Awan day jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagitin aramid ko kung kaya di. Ilang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga agasawa. Pare, awanan day jay. Tinapag, kat nakaamiris ka. Saan ang punta na ito eh? Sana po na ito eh. Pare, awanan ti balay tayo. Nayanod aminan. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man na? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. bueno gagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, di tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Romeng, at tapos ita, mga nunalipat am tipitsa ita, nakaw. Ha? Yawat mun atay para kada kamay kandidatang mau. Wala na. Sag 2,000 kayo kung itatang. Oh. Awan na yun na. Dahil ita pala timaytid ko na tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manain. Sana nang agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apo ko yaw. Ay na, di kay ka di gastos agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag kita. Aginot kayaw. Uray sa anon day ta, handa-handa. Ano lamin? May bayan yung day ta. Hagan may sa, saan mo mo putot day anak ni bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan na nang. Kat mo saan nga agpasugnog di anak ni. Anak miga. Anak mo ay day jay. Suman mulaan. Anya? Kinapay. Di anak ni Rowena katimapat patulukan. Sana ipatangkin yumot ngamin adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Ay nalala. Bagaan nyo ngamin di anak yaw. Ibagayaw. Ta uray sa anan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumiadagos ni Rumay. Huwag nga ruda.
Day kat a babae, ti may ranranaw, iti matmat gadan jay anak ta. Uray ko ba, do panasag na jay a babae, idi nasawa ti anak ta. Kinuray ko man o na trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Nga ruda, di pa'y sinaan ni Romy day jay a manugang mau. Aha, manugang mo ah. Ha? Ni sinayda iti ti kayat ko ang manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Ahoo! Anya mo nga minday jay nga irit-rito mo't iti anak ta. Nye! Sikan sa mo nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlaw at mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakil maw. Agbakasyon kayo iti anak maw. Intun makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol na ka doon dyan may agbakasyan. Di mo aya kabalan nga agbiyahe adakda kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayo. Oray, dua. Uno talo a bulan. Natulungan pa'y madagiti dadakil mo iti trabaho dahil jay. Tatang? Nagsao ka ay sana puro tatang tisong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo nitantan. Agawid ka itan, uno itong bigat. Tanda kami mo't akadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Hay, nagrigat na talaga ti awan nagadalan na anya. Wala. Awan pangalan ti kwarta, awan pensyon. Duli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga road. Nagkasat na talaga dagiti ti adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat dala ta iti kwarta. Agam datangay, hay, nga. Ay paglagi na tanda mo ni Romy nga anak tamang tultulong ka data. Nga rod tilaeng maday. Nangasawa ki idin. May mayat ko man no, nagbaak laeng ay tapno awan pampanunutin na suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Ada pa'y gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki di Ngamadlaw mga ayatin unay ni Romy ni Rowena. Kasanungay nagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakan na dyan ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwe nga red. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Romy a suportaran. Saan kat adagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw. Aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtit ka data. Ta isidir ko amin. Rigat ko idi impas nga ikaw. Aging ga adim makal. Agasam, tanda ni ak natay anang ipas nga ikan kuana. Ta narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumay. Apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan ni day. Ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay. Rigat ko kan kuana. Suwarumbeng laeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-overtime makagpasada. Ala, agsasarunon ti panag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Uray di kat ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Kurang bakit? Nagruna. Agpanpanayon datatang na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan ba kahit na mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganing sa bali amang tulong ka dagiti parents ko no di syakla Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan damot ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talaga. Maawata. Syakit diti agkid daw iti pasensya atan Dua kami iti anak ko nga itigtig gadam.
Mababainak unayan kin kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak matante anak mo. Imbilang kon, kaspudno nga anak ko. Ay na, di yung pwersaan ni Rume. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka na ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka bagay? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko katagob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, awam mo anak da, kan ni bako na. Kat, amang ano jay suman na ti yurnungan day ti pagadal nantaw. Ay, saan na mo kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ipangpangrunan na tulungan. Nakadaraan na kami. Nga, dagijay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So di ka man sumanaaw no kontraan nagtumutlaang kabagay. Nasaysaya atan no ikaumulaan nagtangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay dyan nagpatulog ka niya. Kapilitan niya tulog tulad ta katrabaho niya driver. Tulog ka bagiti pasayeros may ipapananda. Sana magaling nagpili kami itilugan may. Nay. Sakay pasalog mo dati kalsada. Ay, magatito ka salog. Ay, apay ngay. Awan mo itong preno tilugan no. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges. Anak ko ay anak ko apay pinanawan na kami iti amam apay na masama ken gatikas toy anak ko aya Rubey, anak kau. ay na pat ganda ka unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Manigatan na ka. ay. Katanak nga umakis. Ay, Bayan na! tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di ba ng panahon ka na kami? Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Talaga no. Lipat-batag na kaunay. Umadaw ka man di sa abay tilongon si Carwela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Dabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Dati kayat mau, adua kwarta ti remit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tanan. Pudno! Iswa pumadaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita. Tamasurunak la makakikirakan ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Lap-lap dati anak yung overtime. Iso ti ang pinipili. Ha? Di ka nagsaubay. Ala, pumadaw ka dita. Tayong ka tumulong agluto dyan kusina. Siyak, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ije lugar yo to meten ti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan na matapoto ti anak mau? Uray ko mano ada anak yaw. Tapno ada ko mamot pakalaglagi panmikan ko na. Angam di mun sama ngamin kaya taksi kong iday. Naimbakan ka ata ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan mo ito uray may sala ko mga anak. Nabayagan ang kayat miti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan? Kasano nga, Ruena? Gawin kayo kadaing ni Jen Lucariaw.
Agbakasyon kami payla siguro, nanang. Agnaod kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun ditoy. Ha? Day di Rome tinang ipatakdar iti balayaw. Isuamin tinaggastos. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan, nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Rowena. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Rome. Ta anak mi ka nga raw. Wan, husto ti asawa, Rowena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? So ada kami, ti agnaid iti balay ti anak me. Nanang, nana, di ka man agin sa sangit, Rowena. Aklunon tayo kumati kinapudnaw. Saan abali? Taubing ka pa'y. Patsek, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno da katulungam mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw ti yimpaki yaw, Sana ti labalbalkutan yaw ayaw awid. Unayin ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matiti ka anak kak. Ana, bye-bye ang bigan. Pudno mo't kit iti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasal. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadanana. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggada. Tapno makatulong kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit ti anak mo. Kat ikarik at tumulong para iti panagadal ti ka anak ka. Agyaman na kading ko. Gamjak kayat nga iasa amin ken kati masapsapol ti anak ko. Taagur nung kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan dyan nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta ya? Kaslawan mo dun plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na kading ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan ano makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naadanta ngayon, Ay kusag sa tapay la iti balay laki. na! Ay, Siyak ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. apay agsinatan. Ay kagsina tala iti pagnaudan Ken sumagmamano nga aldaw day ta. Masapol nga addaag naud ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan, tay manggatang iti balay day di rumay. Tapno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabroad? Wen may saadin ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ng tour uray. Ay, anya nga ron ngay. Adda ditan. No siya kalamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami anawan ka kadwami diti balay. Andamot na talga na trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan ang mabali namang namnama kami latan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa ka. Habang natigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y tano makaurnong to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrod pa'y.
kwarta man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka, nangusaramat iti kwarta. Apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So di nakungungtan. Tapos di ka matungtan. Hay, awang narudun atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden iti probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello, Manang. Kumusta kan? Hello, Ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, Manang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, Manang? Ala, nagpintasan nga damag day ta. Wayan, Ading ko. Ayabang dananan kanti anak ko, Takayad ko ang makasalita ida. Ibagat mo ti good news ko kan ko, ana. O sige, Manang. Apaw! Nagdakot ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, Nanang. Balay day ti ka anak ka. Ayam, po, makasangit ak iti nakaro arag sa kukan. Yang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idikon ko na. Kaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakayakamangan na. Ang ita, napintasan ti biyag jay kabsat mo jay Canada. Wen nga rod, Nanang. Talagaan na ayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao amay dadanas kung may ruruman. Kat may sa ni Manang a pinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, Nanang, ala kunti anak ko Ina, maladingitan na tamaya dayon di ka nakakada kami, Manang. Maragsakan at matlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa ijay abroad wine. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko ijay Uwan Nanang. Balong, agsingsingpot kay Jabroad, wan. Wan, auntie. Agan-an kayo mata dito'y kanula. Wan, balong. Da kayo kit di kininanang mo dagan na iti papanan nyo. Agadal ka na yung bag ijay, wan. Wan, auntie. O alala, agpeles kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laing dito'y iti anak ko. Ag-unwind tayo man. Intayo ag-beats. Balon, anak. Ayan ta lola kan antim. Apa yajak makita ida? Dagi jay daman aglang-langoy da. Ay, kunaklano. Anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Among titulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibagakan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit latulong. Kabsa. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpalama anak kun bakay. Kasla dagiti dadakken day di tatam aromi. Ha? Umay ka na. Asit kantay da. Kat agbless ka kadakwada, anak ko. Ay na. Da kayo daytan, Rowena. Ay na. Ay, pimintas ka ba? Idi medyo limok magka. Balasang ka. Agyaman na, nana.
Ay na, isuday tuyan, di anak mauruwi na. Uwen, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na, nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limok magpay. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot namin tinakairwama. Ay, Jesus, balasan ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka ay Canada. Wen tata, ket umay ko alaen to'y anak ko. Taikuyog kun iti pagilyan a pagtrab-trabaho. Ay na, naimbag ka pa'y balasan ka. Mayaten ti biyagyaw nga agina. Da kami ngay nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may itikanon may. Iso nga, daytaw, agpalpalama kami. Lubo na ta, adumot ti sakit ni nga agasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatang. Awanan ni. Wala ko, Bing. Pati di balay tayo di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi idikin ka, Rowena. Ay, mababainak ka na kaw. Ay, uray siya. Mababay na kan kabalasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tata. Ta saan kayo aginura? Saan ak anagimula iti sakit tinakam kata kayo? Ay na. Ay, nagsaya at kaatao, Rowena. Adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kanini. Kan pagpa-check up yun. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Nagdakalatulong ka na kami na itaw. Ay na. Adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan ibatik ti contact number ko nanang tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan taklain. Di kay kumagbain ang mangawag kanya ka. Ta si dadaan aklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Nagyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Kaya ulitin mi ati agkid daw iti pamakawan ka. Awan anyaman na kanya tayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinakalabas. Ta mga barwanan tayo manen.